Haj ljudi! Haj! Što danas radimo? Pokus! Pokus neki, pa da vidimo što imate svi ispred sebe. Što imate svi? Vodu. Pa ima Lana tu nešto nepoznato. Pa Ema ima nešto nepoznato. Pa Ivano ima nešto nepoznato. A Sarino možemo prepoznati. Saro, što je to? Čaj. Neka vrsta čaja, vrećica čaja. Zadatak vam je uzeti pa jedno pola žličice onoga što vam se nalazi u posudici, staviti u vodu i izmiješati. A ti ćeš, Saro, svoju vrećicu ovako malo gore dolje, gore dolje. Počet ćete na moj znak stavljati unutra, znači pola žličice, miješat ćete i onda ko će biti hrabar će probati i vidjet ćemo kakva se promjena dogodila s vodom. 3, 4, sad. Dosta je pola žličice, miješajte. Kakva je to voda? Pa znam to šta je to. O, mijenjam. To je... Jel se topi to što smo stavili unutra? Topi se, topi. Dobro, dobro. Samo... Oj, vaše, mladi gospodine, promijenilo boju. I vaše, super, odlično, bravo. Gdje smo izmiješali, dobro, odložite žličice svi. Možeš ostaviti unutra. Pa da vidimo, odloži zlatu žličicu. Imaš li hrabrosti, jel znaš što je to bilo, Lano? Što je bilo? Pokus. Pokus, a što si stavila u čašu, jel znaš? Šećer. Jesi sigurna? Ajde probaj. Jel je? Da. Jel voda promijenila okus? Ili je ostala isto bez okusa? Ili je sad drugčijeg okusa? Jel promijenila okus? Da. Pa naravno da je. Sad je postala kakva? Slatka, jel tako? Ema, znaš li ti što si to miješala? Sada. Jesi sigurna? Jel se usudiš probat? Ajde da vidimo. Da vidim facu. I kakvog je okusa sad tvoja voda? Slana. Slana je, bravo. Znaš li ti što si miješao? Ivano, jesi li možete, daj pomiriši. To je biber. Nije biber, nije papar crveni. To je pep. Nije, djeco, u prahu je, pogledajte, u prahu je. Prah je. Što mama stavlja u variva, u juhe? Papriku. Kakvu? Crvenu papriku. Ali nisam ja Ivanu stavila ljutu crvenu, nego slatku crvenu papriku, ali svejedno, Ivano, nemoj to probati, sigurno nije fino. I da vidimo što je Sara radila. Sara, što si ti to miješala? Čaj. Čaj. Jel bi se ti usudila probati? Da. Ajde, probaj. Ne moraš sve popit. Jel dobar? Da. To ti je čaj od brusnice, on je zdravi, fini čaj. Znači, što se opet dogodilo s vodom? Promijenio se okus. Promijenio se okus. Učiteljice ovaj čaj pila jutro. Ti si taj čaj pila jučer. Dobro. Tonka, jel nam možeš reći ukratko što smo mi sada radili? Pokus. Pokuse. Što smo htjeli vidjeti? Što smo vidjeli? Što smo naučili iz ovih pokusa? Da kad vodi nešto dodamo, što ona mijenja? Okus. Da li samo okus ili je promijenila još nešto? Boju. I boju je promijenila, ali tako? Dobro ljudi, bili ste mi super. Jesmo opet spremni za nove pokuse za drugi put? Da! Bye, bye, bye!